Kini ketika Akashvani Shillong ke kubur man pilih di kesan li jana kimat bokong san jo ke kubur. Lapli ya ke watershed yatra and self-help group mela ha Meghalaya. Kasin jam trikam jong ka PMKSYWDC 2.0. Penlong ketenat Youth Affairs and Sports jong Sarkar India ya ka Viksit Bharat Youth Parliament District Nodal Round ha Meghalaya halor kapang One Nation, One Election. Kajing prat lenti sya ka Viksit Bharat. Benda kasi on penlong ketenat Revenue and Disaster Management bat ka Meghalaya State Disaster Management Authority ya ka mock drill hanong bak Shillong. On thot kay jingyat ki kali ha kathan pulu. Bat sengnong rim ka Bharti Airtel Foundation ya ka Astronomy Club ka Beningkong A ha Meghalaya, Hariboy District, da ka jingitray lang bat ka Shillong Science Center nihu. Ki kubor ki babanya. Ka Menteri Ketenat Karep Karyang Jogo Sarkar Meghalaya Dr. Amprin Lingdo, nim kasi ya play ya ka Watershed Yatra and Self-Help Group Mela, kabalong kasin jam trikam ka Sarkar, hapo ka PMKSYWDC 2.0 da ka bapai kemat kerpang sya ka jing sumar tengkai bat penek pensa ki atli ki benta ki bakongsan karep karyang ki balong ka kendau bat ka kenang ba karep karyang kan yai beteng ka watershed yatra and self-help group mela bala plinin kasingi kadai kasin jam bala lam kemat da ketenat soil and water conservation da ka jitre lang bat ka Meghalaya State Watershed and Wasteland Development Agency rengkat ba ketenat penroy nong kendong Jogo Sarkar India ba ketika program ka penyeso ya ka jingi simentalang kinong song kenang ba katong kanong ka job bat bateri kambaha da ka ba penlong yi program ajing tipat ba kijing lapat ba bat ka jingi kenduk markmat bat kinong rep bat ki dikot jong ki kenhu nerap ladi leni ki self-help group ka watershed yatra ka kedau kerpang ya ka jingkong san jong ka jing sumar tengkai ya ki tolong kat ba ka self-help group melapat ka plilat ya kinong sengkam ne kinong kendong kum kerensan bakin peninam bat dia ya laki mar bagi penmi. Ketenat Youth Affairs and Sports jong Sarkar India daga jingi lang bat ka Nehru Yuva Kendra Sangathan hanim kasi kala penlong ya program ka ba arsi lenter halor ka Viksit Bharat Youth Parliament District Nodal Round ha Mairang Presbyterian Science College ha East and West Khasi District halor ka phang One Nation, One Election ka jing prat lenti sa kathong jong ka Viksit Bharat. Kani kalong sibenta jong kisien jam trikam ban plelat ikisamla kum kerensan bakin sei bat penina milagi sap kipong ban penslori ki bani simenta ki jingetai ki bede bigi kampat ba banita helor ki policy trikam ki ban aji mentoy ki khna skol bigi samla puli bat bani plet jumut lang helor ki mat ki bakta ekari hibrakowai. Sis pasan pungut ki samla puli na ki district beper jong jela Meghalaya kilale isim benta ha kate kelempung nen kasi hamairang na kini ki sis pasan pungut on jit ya shipungut kinong job kiban ya ko pat sah ka state level competition kaban longshen. Ketenat Revenue and Disaster Management dengkat baka Meghalaya State Disaster Management Authority kin penlong ya ka state level mock exercise hanong ba Shillong matakas ka arpoteri uleber na do ka por khandai siteng matakas step ya ka mock exercise on le da ka District Disaster Management Authority jong ka East Khasi District bat ki jakaban pendamkam kilong ka Buddha Vidya Niketan Secondary School Polo ka office jong ka Soil and Water Conservation Laumali, ka Sinong Pulu Hills ka badan ki yung sa Abril, ka Market Complex Pulu, ka Than yung Silinter ka Surok ka badan ka jingki yung kabahajan ka School BK Bajuria, ka Sinong Waingdo bat ka Police Quarter Reserve. Ka jingya ki kali habaro ki Surok ki balam sa Pulu, kan syak ta matakas na do ka por kanday siteng na kadaw ka jing penlong ya ka teka mock drill. Kani ka kubor ka wansapi na ka Akashvani Shillong. Na ka Akashvani Shillong matangin ni beteng biang yeki kubor ki berang sa. Ka Bharti Airtel Foundation da ka jitre lang baga Shillong Science Center ni hu hanim kasi galap sengnong rem ya ka Astronomy Club ha Grace Foundation Secondary School lom sa Ping Boirambong Hariboy District
Kum sebentar nak ni kesin jam ka Bharti Airtel Foundation kelano senyang ru da kawai ke teleskop syakate ke astronomy club kenang ban penla iki kena skol bad ki samla puli ki badan ni ke jing angnut ban yo jing tip khamba sapang ki met beneng bakin peniare la ke jing tip bad jing sothu ya kate ke astronomy club la pli da ka BMC ke Boy Rembong block ikong isen rem iblawan e dan rengkat kum ke kongsan Lapan pu penpiang ru ia ketika jengye lang da ka jengye dan rengkat lang u Rahul Chatterjee u balang u Rie Champang ha ka jeng start hau ni space science u MDC Komroy constituency u ba Isne Hing u project coordinator ka Bharti Airtel Foundation u ba man bah khong la lem ba kinong hikai ki mi ki pa ba ki kina school jongga Grace Foundation Secondary School ketika astronomy club bala plim ka singi habai rembong kadik benengkong e ka jalan Meghalaya Bat kadan ke jengcemu ban seng syu sa santli kebakum kini hakiwe di skol hakeleng gari boy district hadin habut. U MDC kanong ston u barang susah jit temai u Dr. Judasman Lengdo yaw penyau u banaga seng san pertai Voice of the People Party VPP u la penmi ela ka soskular ban penurlong ela ka jengkular jeng u syakipat ba haswa election Bat ban penlong ia ke sensya kadar ke bakut ke basai bat bam dan jing sa siliang. Da ke ba ulaong bakani ke long ka thong ke bahakmat e jong u kum UMDC. Uba jurusman ula banjur ba ka benta ke bahakmat e ke jong u ke long ban syakri minat ye kipat nong song senong jong ke nong ston constituency. Uba iaknya ula keren bat kedau kerpang ru alor ki jing e bagi pat ba ki besong basa ki jaka kaput kamtam ki bahakatan langpi. Ia kendu, ia kijing ke bakraw, na ka jeng kentur put ke sarkar Assam, ha ka baula penti kena hipat ba mau rengka ba kaseng VPP, kini 3 minit teng ban penbet kini kijing kawe hadin kawe. Bat la kentu hipat nong song senong ban long ki bayesha. UMLE Kamogruat Southwest Khasi District uba renik tan lingdo tongkar nen kesingi ula sami kitin sop yeng syaki South Patali kilong yeng Hamogruat constituency lengba ka Chief Minister's Housing Assistance Program arajar arpulai arajar arpusau haka jingelang kabalalong haka kamra jingelang joko office block development officer BDO Mogruat haka tege jingelang samtin sop yeng lawan edan rongkat lang u BDO ka Mogruat Community and Rural Development Block, u Chairman ke Block Housing Committee, uba Dominic Sangpliang, lembat kibi-kibi. Kung kesin jam masjid hem, baniada bat sumar kuat ya kawa lingdo, bat kisnat wa ki jongka ha West Khasi District, ka Kenun Village Defense Party VDP jongka senong nong terau, kala pentri kam da kesin jam babun rukom. Ha ka ba ka VDP kala peniyang ya gijing tho ki ba ajing maham hasilin ter ka karut wa ka ba maham bat adong ban penjat ni penjulor da ka ba thombor ki jing thau ba em ha po da ka ba pendan kam de ki dawai ki tiar pen bethei lani kinu ki rukom ki ba bu jing ma na ka liang ka VDP nong trau kala kentu bat ya wer ya ki pa nong song snong bakin buram bat ko ngu ya ki teki kendon adong ba thamai bat ka kedau bat peniru ya ki jing toy ki ban ne dak ba penlien ban shem ya ki sin jam ya te katu ni ka khubor lakut ka blawan sepi na ka Akashvani Shillong ha ka por prabajing ni so pat ba ka Delhi station na ka banta ki khubor ki ban wan na ka